Nedavno su u izdanju omladinskog lista Stav iz Novog Sada razglednice CD. Kupujući ove razglednice, dragi gledalci, i vi možete pomoći borbi protiv ove opake bolesti, a mi smo na ovu temu snimili i posebnu izložbu u našem studiju u razgovoru sa Andrejom Tišmom, likovnim kritičarem iz Novog Sada, koji je i priređivač ove izložbe. U studiju sa nama nalazi se Andrej Tišma, umetnik i likovni kritičar iz Novog Sada, inače autor izložbe Mail art umetnosti na temu Sida i raj. Druže Tišma, vi ste priredili već dve izložbe, od kojih je jedna doživjela promociju baš u ovom studiju televizije Novi Sad, a vezana je za Mail art olimpijadu, za temu olimpijade od 1984. godine. Ta izložba inače obišla svet, bila je u Sarajevu, bila je u Kalgariju i tako dalje. Vaša druga izložba je pod nazivom Privatni život, obišla također više gradova u našoj zemlji, a ovo je vaš treći mail art projekat. Tema je Sida i raj. Zašto ste se opredelili da to bude tema i šta biste mogli reći o ovoj izložbi? Uzrok organizovanja ovakvog projekta je svakome jasan, naime ova godina je protekla bila obeležena Sidom, prisustvom Side na internacionalnom planu, pa tako i ova izložba koja beleži odgovore internacionalnog kruga umetnika je jedan odgovor na to. Tim pre što je Sida najveći danak, tako da kažemo, uzela među umetničkim svetom. Mene je to podstaklo da razmišljam o tome kako umetnici širom sveta gledaju na tu opasnost i ne samo sa ovog medicinskog stanovišta, nego pre svega sa sociološkog pa i kulturološkog stanovišta. Znači, to me povelo za tim da izložbu organizujem, a odziv je bio izuzetan, pošto bilo je svega nekoliko meseci rok da radovi stignu, stigli su radovi 130 autora iz celoga sveta, iz 30 zemalja, tako da već samim tim izložba ima veliki značaj, pogotovo što je pogodila, ja mislim, srž onoga što svakoga čoveka danas uzbuđuje, ta nepoznata bolest koja, kako se vidi iz ovih radova, negde je shvaćena veoma ozbiljno, negde i šaljivo, negde ironično. Zavisi iz koga kraja je rad došao, koliko su ljudi upućeni u te probleme i koliko se zaista sa njima bore i koliko su već možda i prevazišli taj prvi talas neke panike, histerije i tako dalje. Sem izložbe, vi ste uspjeli da o vašim izložbama i vašem radu do sad bude pisano u više kataloga u svetu, a i jednu knjigu ste objavili nedavno u izdanju Književne opštine Vršac. Da, pa ove publikacije koje sam u poslednje vreme izdao naišle su na priličan odjek u svetu. Evo, mogu samo reći da je katalog Privatni život, zatim katalog o Sidi i ova knjiga Alter vizualne poezije naručena od strane američke knjižare Printed Matter u Njujorku, koja vrši distribuciju za celu Ameriku, tako da znači da sam se rukovodio dobrim idejama. One su naišle na odjek. Da, a i neki časopisi su doneli prikaze ovih publikacija, vrlo povoljnih. Hvala, druže Tišma, ja bih bio sretan kad bi ovo Sida i raj se pretvorilo samo u raj. Hvala.